nipa mienu na SSI industry we boy siki and a bigger quest and a Kojon Castle win omo na say Kumawood and you obo miensa yes sanko for we miensa we omo na say adwuma no Kojon Castle win person be jatum say Dr. Likey and a gina so for now maintain say omunya kura won too sweet and any Ediwasen enya issue abegina radio so Kumawood for behave so omo Nkurase for too much oh Kojon ma me no kasa na me no omo nam yen ka chenko for bigger quest o boy siki omo ba radio so TV so no omo kasa omo kan se me be boa ma industry no asai aye vibrant biom na enye kama na emo se na tise first no okay no omo nja say in a way no we akwa say industry ego mo ni ma say o boy siki papa panyin ya tise wo ke kan kurati bom sa kika kurati bom enka wo be work ma Kojon Kasa le win and Dr. Likey aye adwuma you can do it me person on tie me so obi tie me a on for boy siki say Papa J me na me kasa asem no kasa go Kojon Kasa le win when ma say and I ni papa we wa ma didi na tabi yusu Jimmy ni kwase nyina be me kate Ghana for say if na mo bia fa big akwa serious biom asem bio be ka bia anya no kre because ya dabo no ben Dr. Likey pa what you say and Kojon Kasa le win so cassette ya say sa short na mo ye no omo ya sa ade no enye stars na short no kra no enye also onya sini anase TV series bia obeye na mama fo be hu e dabo no so kasa de defend that sector no ene man ko kan sa asem no oh okay Kojo Jobesia so ni na ya boa junior o say amafo kata say men ko like aye story o odi akwa ne be ya adwuma men ko otu nuro okọ a one na ya boy we na mfo mekele say satan akwa ne fefe ba o all person all train aben no one na ya adwuma akwa ne pagya mo no o be kan nsem ni nyina nipa kra o kan san nsem eche no asan fechi no di like eche bigger quiz the odi be Frank Naro no na hype yes planned na hype with Frank Naro yes Papa tie me mpa iboso no sanse ma wonhira ni machi adom no ni bibia ni machi se de be ya me ye bibia no a ene ma nso ebekoye Papa J Kojo o ka anwum we anwum we ba jale ba o se we are on adibo o se Kojo se wo to nwoma na o di showbiz mo a it tells you where you are coming from anwum we me anam to you me na mto ye me rest you one time and ba me wona me to ye na ona to beat it so what say ye say ye sua nwum to na ye pese ye big music thank you betimi oh yeah but we are still in the game you know kan ho bi it say enwum bi drop it na ye kan ho asema and say ye kind of alright it's enough alright me pacho one is what that's what game ni me on gas what that's what na nwum no abo oh say oni Davido di anyway eno ne boni a eno sa mi wuni ti da mi wuni ko because as a one man say oh no tell you ma say me yeah kind of music am ne Papa J yes mi who so fast one another Papa J yeah kasi edi adwe de che nya no ti ne Papa J Kumawood mun sensem we dia duro say obi obey interview bia adana movie na nkoso na omoto aduro dodo adana your friend is saying ase say one person odo ho be da bi o ase aduro om dodo ye nyina kai rastutu ya owu ye linki ni to aduro say obi na tu na aduro wo Kumawood num na ema nipa na ewu ye. You've been a producer before, a director before. What scene bi nso da ugusu etwa enu nti du fi asamansa no akwa akwa de na America no munamu adenti na mototom hunro sa Papa J because they say she say edru end of the year na Frank Naro wa to ne nsa afre obi a say na me pesa me ye every year bia na industry players obi amra ye medidi ye nom ye nsa na obi anko ne baby ewie ya yese na opeso ode nkofo agisikaduru mini amamintie o no I think say edu tuo edu ni sanya man e wo baby a so woko bank kra na woko baby a itimika so obi edu begu obi akonya so woko police fo adwuma ma me papa no e police ni obedu ano papa so no ye de besen ne makoni nyama begu obi gate ano e wo baby a e wo baby because obi a wa adwen a odi ra bibi mu what you say obi hu ni say
yongofo bi wo mo bone wo mo mpeni pa progress enti say edro movie mu de mi hu ye okay mi hu ba ugidi say wo honso I know say e wo e adwuma your amanfo a omo ne me bo mo ho ban you go so nim say bebia o konaro nya hype no nya edu bebia obetima ye den ati ne free ho de onko asori ana de okọ asori kra no o bibia ofi say kwakume no de bi okama avoida ma avoida I hope say or you be on a spiritual mother or bomb pay man or kwabi and no so nanim ne wanya free ne chain what you say entino sani man in the industry a womb okay but mimi who be that okay a womb now pull him down PhD ne woman a womb big question someone you working what should only Polino interview on my recently not me check kakra bi me nya time Polino multimedia on na ye big quiz the only be Frank Naro no na hype yes I planned na hype with Frank Naro yes unim say Frank Naro sa party no and trendy anko be bia obie no oba bonte be bo na ba so e ka che Frank Naro say why are there blogger bia no me pick ye me hu paper bia timi chiro ye me hu entertainment show bi wo kuma say timi chira say discuss ye say Frank Naro akora no etimi aye ade a even penyimfo no kwantimi nye bi bigger quesa ono ko fa sa issue nyina by beginning obebo Frank Naro abaso sa why ade bet Anthony anko ba bia bet obeka say wajisikadro o person dey man for sacrifice we say pe man for kohwehwe party no I'm telling you Frank Naro trendy from that time na dey baby seen even anyumo de bae kwa anyumo de bae kom no a trendy I'm a man for interviews of Frank Naro aye no since I started say all acting all bonyum onya interviews ada it tells you say Ghana negative news no I'm man for sell pa what I say sell pa ebia interview no obi nhwe and then otia e planting omo planning say oh yes ade no na wa hwe Ghana for aye den the Ghana bigger quiz na nkasa bigger quiz aka when Polino multimedia at the house is here YouTube go there at the house is here say next to kubenya no akati no agba kire Polino multimedia yes on YouTube bigger quiz waka a plan omo planning so yes I den the hypo boy narrow and true akoso kojo industry Kumawood nankasa na ye kan wasem no Kumawood no na de na fe dem ko stardom yin kojo nye se ye ko stardom we star we enkofo benti na woka growth no ye man nkofo benti growth ase enyini no na yenti time and seasoning enso ase because every be dru akojo adu enya wo biom e ba be ni pa foforo yeah but say anya kojo adu na ni pa foforo yemfa respect e ma kojo adu na ni pa foforo no so aba no ye man platform na yenyi ni tum say e time na ye den aba adru no but Ghana yempesa ade no no bi aba ai we YouTube star wonya star kojo kasala wen uche YouTuber wonya star o say o that TV so and the last time me call office me call an interview on honom no okasansem we nyina me kai say na semba o say me tano and I'm no kojo wa semba de anyina o say ka kire o kojo kasala wen person ba jatum say Dr. Likey and ejina so for now oh okay ntino ntine we nya star we YouTube star wonya star Dr. Likey enye YouTube star na me pacho papa je say ya ka star anka sakura na ene dien because minim say obi wa ha me fan say obi akola bi e wa ha no be ye bibia na say nipa nyina ani ba no ho because de to YouTube keke good president friend no America wo kọ wo yese ya eno ye betimi atag ne say wo ye Facebook star nko a ekojo eno na me tell say season bia ne kwan anipa na o say those days na mo ka say movies time no na social media enye very powerful so what I say na a TV so okay and na ye hu moto CDs na okwo heni pa no ye ni movies wa ni poster tare baby na o ye dem o show mo but sadian asesa but ingofo be hu say sound crowdfunding ni mom and a stars no because on what that TVs into onam asankregwa for be dem ebe hu no onam techiman for be dem ebe hu no but on social media no say a session of people be
what I say bia yemfa say maame o Central Market ono ne phone YouTube no onko so enti ono Kojo Nkasa lewe na wahwe no enti so ona ma Kojo Kojo Nkasa lewe and then I Kojo neko but checheku a ono YouTube and what the ababa star no obeso che say ono no onye star because ona ma enkofo hu no wrong wrong because this era no omo na ewure sa era no like it in call for yes omo na ewure sa era no e body YouTube any sa na na omo take over and all time na you see this time TV so time no Patrick Tom time no any hobby no all time no na sa era na hit ma but for now no social media or no any gina no so say or no entertaining sector no or no na man for head following this time and like gina baby am for uno na say like grand so ayeke ono so onye YouTube star onye YouTube oh sha enra about 2 days ago no omo me fie etwa me de me fie ma omo a omo use wo di twa no ka sem bi o say wa uni obi actor nipa ni comedian na ekwan bia so obe heti ajaw se wa ma wan switch amfa comedy kakra nka ho a no onim se sa na ede sa na tie those days are not like actor Kojo Nkasa lewe wo ho but na Kojo e the comedy I can act homo it Ghana for any gen homo not like it titre ejutwetre e bodyguard na o man fo hu no but or switch e the comedy kakra attach ye no aboa no am I say no oba be on top accept it a time and one is over support it no way kasa this time industry na for ma o money be find solutions and how to build it na say YouTube ni nyina be ya yen fa ye hu nsem ni yen work say the tape before no na ade ni nyina na so no na ahoye aba mu kase no because ahoye aba for now ni nyina say obi respect producer biom obi mbu director biom because they say no YouTube no bia won dey oyem adwuma o gini sika gu ni nsem direct and this first na Djka Kebentum e be ko set so 1 year 1 month Joseph Jiman JA Miracle Films ever said so or said so actor actually director where the okwe one frame who director obekoto because one koto na nima on fa won twa movie no e say any hobium obi a ye ne de gin sika direct enti obi a betrasia no kan sem bia ope nipa mienu na essa industry we me modi mchewa na to once o boy siki wow papa yes oh mene na sentina mkasa wow papa oh boy siki and a bigger quest and a Kojo Nkasa le win omo say Kumawood and e wabo miensa yes sanko fo we miensa we omo na say adwuma no how omo num kasa bi omo kasa no and na say boy bi so nam boy bi a ono na no say fo no odjon minti ni di grada yo ya double odjon boy bon ko show on YouTube obi kasa just like that fame kakra bi ani pa bi penti no omo kasa just like that me big akwa expect kasa asem no me to bi man pa saving crown no Frank Naro say hype na the man your issues be one very sensitive yeah what I say very sensitive so akwaji adro na wan na obi fa kwan a obi say no but odi ko fa ba bia e say ne ma bebrebe akoso damage o no crepa aje akwasi aye no akoso damage afi na oba be control damage control afi na oba be control but oh boano all right but baby odi fire no okodi adro na wa yesi amafo bi dia show mutrim sankofo nya afi na sabe ye from mutemo eti Ghana for enteke wo big akwa serious bio bi kra ha o tie asem no de obesan be kan wonte ti de o kan first no aje wo big akwa sini kra no obi am for serious be me kate Ghana for say efi na mo obi am for big akwa serious bio asem bio be ka bi anya no kre because what me kan sana san be o sabe da no say e hype na o ya who as a bigger quest, who as your brand and no who sell your brand next time as some you serious abekano among form for say okay ni brisem you it's about time e was some what say and American films ain't be interested in YouTube ni ko ntimi nya bio the last time you could share golden bean DSTV4 ebe lectures bi edema omo obejo ka say no wanyini
ontimi nya adwuma ni bi mo mu na gyina mo so nka sini twa so kan nyini wom producer kan nyini wom kase no betima ye adwuma no ba bebi aswitch akodi no obun hawa omunya abreast with it ena we so dia na we na bigger a boy siki papa panyin ya tisa wo okay kan kurati bom sa kika kurati bom enka wo be weke ma kodjon kasa le win ene Dr. Like aye adwuma you can do it me pese on tie mi so obi tie mi a on for boy siki say papa J me na me kasa asem no o kasa ko kodjon kasa le win wani ma say ena ni papa we wa ma didi na tabi yusu jimi ni kwase nyina papa God I myself na me ka cho e wo Royal TV papa Kumasi show so me art show so me nka say Kumasi wrong so veteran show so no I say me too show so America say ya ono ne e che na adwene so what you say eno mo di say industry no na say ya odabo asem obeka e say obi obehwe movie bia one hour bia no he unim asema double kan no enye bibia o eye camp bia o affiliate intina man ka asem no because ya double no e ben Dr. Like pa what you say ena kodjon kasa le so cassette ya say sa short na mo ye no omo ya sa ade no enye stars na short no kra no enye so onya sini anase TV series bia obeye ena mama fo be mu e the double no so kasa de defend that sector no ena man ko kan sa asem no okay on ka say who kwhwe sini wana wa we lazy o person o che say short videos na aba no so no eno so boa eno na say nko for share because nipa de transia within 15 minutes 20 minutes no nya share sorry I no ko na adwuma no oko eno ne man ka say asem no but video no o tremo but ho kakra no na man for ye dey e fire omoka wasem but oba bonti aba be patch all right me na call dabo me ni Paulino am say masa asem na waka no ko ne ko pacho because say na opesa oche ye dey ate wase o but fans are and na movie so mo tran so show 1 hour e hwe part 1 2 3 che 114 no I ma Kumawood be Kumawood no waka set ya mo waka set ya president former president of Ghana because oboja ko abaso for movies and Djka ko yenti yeah enti dabo ko ne ko pacho no so there be or chama na adwan say no entra ma case ni ndai ansa na wasan yaba beto tie wa ba bontan den ama be pacho kojo omo sey adwuma no omo na omo ho no minti se Van Vika Majid enya issue da minti se omunya kura won too sweet anan any Ediwasen enya issue abegina radio so Kumawood for behave so omo ye krase for too much hey kojo ma me no mo kasa na me no mo nenam omo behave so omo ye krase for too much bomb minim I don't know professionals any game num omo mo di twi yes ni no professionals any say ka boye professionals eka you won't do this mo yes the banter atu kodjon kasa le win and like in them but omo ni problem omo ni problem da omo ni problem kete say but nipa na wo omo ho no me interview guy bi kojo jobesia so ni nana ya boa junior o say amofo kata say men ko like your story o odi akwa ne be ya adwuma men ko otu nuro okwa oni nana ya boy we na mfo mekele o say satan akwa ne fefe ba o all person all train ben no oni na ya adwuma akwa ne pagya mo no obo keka nsem ni nyina nipa kura o kan san nsem eche no asan fechi no di like echi ni carry at to form say but obedi like echi no asan boa no so timini akwade interview ni we na me call like na me like ka say offer say also no akwa wa hwe interview no ohun nsem akwa ne kanyo no ni nipa kro yes ade no me pa ne cho e ma boy no wa frɛ boy no sane boy ni adwuma wow mo na mo say adwuma no ni enye obia ne pagya ya duro Debbie kojo enye obi etinya me nhira nipa nyankopon da so ye na nwanwa adwuma enu na nipa ntia ase na Ghana ha se uye bibia na aduro papa ye na fo anu si so enye obi na eye aduro what we want right now unity kodjon kasa lewen why you serious bebrebe ultimate to Sanford Dr. Like that why you serious uyenim say
what be a pioneer oh game this time scab ba unsem wo ye adwuma kase anka de pen say munka mum na mun ye adwuma no say YouTube crampo na mo ya na na mama brand nie Vivian Joe nie we nie say Djka kura de no ho ba Djka kura de no ho be or try say oba no ko ba be ye bibi but Djka botai o de ba industry ni mu say nko sa be boa revamp no enye adwuma enye adwuma because maka just say you see obia ye na de gini sika direct yeah YouTube no obia on channel every day they are working every day me obi set so na me wo fiti enura me wie china what you say he say I'm working with Louisa Dinkra they bi omo ye adwuma enti obi tries every day enti me ye adwuma na me nya me bibia then na obe catch my meti but it shouldn't be so yeah mo ka mo say YouTube no kwa mo nyina na we mo nyina be adwuma we mo nyina be adwuma na bila sama start bi okotwa obi de ba ko ne mo ye kire ni nti so ontwa bio yen ka chenkofo bi bigger quest o boy siki omo ba radio so ko TV so no mo kasa omo kan se me be boa ma industry no asai aye vibrant bio na enye kama na emmo se na tise first no okay no mo nja say in a way no we akokaway say industry ego mo ni wase omo fo mo ni twa van vika ene ediwase mo too sweet ananom omo hwe be asankofo ne ko inogdako mo hwe be omo ko Chechekumo, very nice actors, 3940. See confium no. Good actors. And say ya nebayana. Debi. Oh say umontaba mutibi bie. No more excel ko mo Checheku to kwa France. Obedu enra. Yeah. All because of YouTube ya. All because of YouTube ya. Enti oyeden. Onya star enti den. Star yeah the ma wa you tia won ka phone wo mo oh yeah I'm phone mo know these guys I'm phone mo pa people know them few people in Ghana boy na boni din sesi Checheku yeah few people in Ghana e bia omunya access enko internet so na bia omunim sam go for we but Ghana phone nim nkora ne papa we do omu videos tumu a we share numbers e chase hwe nkora na that's it enye easy edu omunja sanya mani nyina all right no mo nte Kumawood producers, directors, actors, obia, omo nte. All right, member the pastor, my call Jennifer. Na Miria member the pa na San Secretary Jedi ono there. Oh yeah, obika. Jenny mami entio Kumawood Munsen sema. Debi I see a price from you na so asumdwe ni mi. Mami ntio. So okay. You say we share say yeah movie industry no AC kona kamia say first no tewa mo ni asabia mo no omo field na omo beye ye no say ya to enu agu enki etugu ye na ye onse na maybe apenyi oka say like mo omo so omo style no omo dia ban me no I prefer say very good to me because they say it's offer for na ko TikTok wa kroye ko Facebook wa kroye say ko YouTube entime kwa ko Todex same kwa ko share 24/7 inti say sa like him no say ye bo maba so after that then so lewen ni co-workers no omunso monnaye they can also do something better on say me friends say TikTok ba for ya na ye nyina obi try say de ho be hwemu say lewen timi ba bonte be ka say my friend is a TikTok stars, they are not stars. But ne o followers that was TikTok 24/7 and a trend the baby bia ojon cancer is active. And now who can say ye did ye mu bi ye chia ye ntimi ntum point one or more music friends say movie industry no mu ntie de omu colleagues na so what talents na just focus on it so asuna ye woni baby a unsure be fra ba enye drone so Checheku ne friend say like in Nkura ba ko ye me classmate gentle but he's having another name that's yes oh za menini nyina na wie konongo odumasi senior high school series B street girl okay yeah. Dr. Like series okay street girl na me see ID wom okay into no onante te sa apache na ba ko say ne sebe okay into no when that 3940 ne guy bi won ka rasa that boy 3940 3940 and I'm say Jack
we did it 3940 now. Wow. So he's my schoolmate. Okay. The same year we started the same year. Oh, okay. And this uncle for be saying, me videos every day. And so me can say that there is no need say me wasting my time. But because of an improvement that they are making, or my baby becoming some people different. And so let's back them up. You forget about the penny phone. Me da say Adepa. When you start. Vivian Joe. Between TV soba and YouTube, they hina magi on a call viral. I think it's YouTube. Or Shabrewa Mafia say consistently the deal content. And they says the baby. Vivian Joe no crab brenanim. I just say Mafia man it was me to me you be born no one screenshot Abrewa Mafia no they are saying. YouTube a man for cool. A man for okay open with Juma Bear 7 time Ben na wo kwaba abehwe TV. Inti yantia say Kumawood ain't mean syringe na what is first. Nemum. Obia wo person revive Kumawood bia no ebetimi aye bibi but enkonkwa yese when ekwakoto disc e de akwhye dan mu Abra multi TV o de kwhye hinfa pen drive no say etwam momfa nhye mutirim se etwam se me no oboy sikia anka mepe ebia Dr. Like ana say na me na feature 1 or 2 de yemfa ne futufuo bi e wo ne series ba akopɛ bi mu no revive bi em bigger quest adepa na eka say kwada so o kai say ko see ge bi ma enye ma menkasa 2017 minim de obeye wo kwada enye ma menkasa feel et me hu boy me say boy eja woni dwene nti no me hu man no na say ototo papa sam like oni mo bi di obi nso ni mo de okosi wo infa let me afrani patsere abom kumasi haya sisi ya bigger quest baby otibi obeso when etu nro chen no ena we tu nro na when etu nro chen bigger quest on bisa ne ho se de na okosi ye de ne hu won ka mu mane mfa sa de ne ma hey mane mfa sa de ne ma bigger quest kosi mu de mane mfa sa ne ma de na hu won ka mu mane mfa ma me pesa me trend akwasiti asemu ya akwasiti asemu ya e ba ha bio me trend me senya si ya se ne ya guest 3 okosi ya wakwada so hwimase bisane so onimia na woni pa ba ne afra no ma me mo ne number nto dwara mo frɛ tu kola sa me na den na akofra akwesika ya ko set so ena na wo se obi kosime okay ena wo se wo sa kwan ne so wa na wonam na wo ba se patasi o se hin patasi kwan da so fulai o de yakofa grekenze machi ho ba bi na obesi we fie na no yes ye free from den ye hu wo ka mu ma na mo prompte no saday mo ma ne hu se when tu nro chan bigger quest wa Ghana hanom nipa no nka ne enchini ntum enti ayade a wo ye ke menim tani bi ade ehu nka na no da nti wontimi nka sentafo nyina didu ehu what ma say ayade a wo ye ena wonim se me ye ni nti no misusu se asemesin so ye bi oh okay wontimi ma there was a time obetina haka se lewini tu nro Enya Frank Naro nkwa no di nru atagi no a lot of people no otimi ba bonten ena wetu nro wo free agrada aso ye ena ye bebo weda when e tu nro chen o free fa ne bo na elder me buafo anka wo de fanya me 30 minutes kra ne ehu se wasa kira o free bo som dem wo free agrada aso ye ya ti biem na wo poster ne nam se wo ye eda anka wo dia se 30 minutes kra ne ehu se wafanya me na nyame afere wo when e tu nro chen wo enti won jai sa de na wo the odi kambo ni din kra friend say Frank Naro the bigger question ni ne ba akono oboy siki ti me batina ho kan won sam madodo a wo no wo mada enti no sisi mu ago no okọ ahwe me o nanti a wo hu te bebe bi sisi mu ago ya sebo
Debbie. Me pacho. Debbie. Me pacho ene for I am more serious notes no. Yen jai sa nie ma no. No wa betina na e mefo e na me ne oba say na ada na na ye den. Ni nyina ka ho bi no monye relevant bi no. The more you grant interview, and no na be ma sa akode aye sa akode. That lumba be that lumba. Kofi Kinata be Kofi Kinata. Patapa. Oh, okay. They don't grant interview basa. The more obi be ma platform say kasa no. Na wo to bomb. Watch a movie bigger quest, watch a movie be ho especially the oya konfo ya na say we call viral or TikTok and so no be bisa bigger quest ho asem enuro na obeka because eno no what is wo ka ho asem. Eno na be ma na ye popular sisia enti ye njai so be trend ya na ye pe bibia gina so na o Frank Naro say ade wo ye nyina was for hype no wanya but ochina bigger quest ba no mia wo kombi ma ye beka say hype into. But I'm not sure say quest planned with Frank Naro. Em say ono ne say no opese or yes sir edema Frank Naro din epeja. Enti wona na plan within sa trend na na kwakumenu be source. Yeah. Shadia kwakumenu de year boy no eno so na ye trend na middle. No. Obi ani. Enti wo ba kofuo ya. Kwakumenu onya we. Dia akosi e no obi ani mo. Akosi na akosi ukohwe oni polino interview. Obi hu de me kan nyina wo. What you say? Obi ani because wa amanfo hu a edamanfo tin say Frank Naro. Okay. See, the next time say Kumawood actor bi e organize program bi a me nko. Because Obi ama because Obeka say yes. True. What you say? But it's just for hype. Me sham Obi ati. Me ben akosi chen. Yeah, Obi o ha bia. I know what I'm saying. Okay. True hype yeah. Shekwaku menu di ode ba be ye Frank Naro. Why ne kasa no wo sumpo. Ade ne wo so di nani sa. Hype be nko na wo pa. Wa ma na dofo nyina be dane na tamfo. Hype be nko na. Sha se de na kwaku menu ne Frank Naro etie. And na mu big question nti boy no kwakumenu nya na ode ne be ye nkwan are meta se onya akukọ na kwaku nso de na ye nkwan are kwaku di ontimi enye sa miami kwaku pa de ontimi nye sa bra kwaku ba bia obi a no ke mechia wo menim se wompum boko kojo big question ohun se owo egu ne kam anaso ohun owo ne nchen a normal normal because ono kasa also ono wo ne da ukohwe polino interview no also ono wo ne da yes normal normal so who wo no no kasa bia no nti wadi aduro dia so who different way bi dia I don't know but owo ne de no me chese obi wo ha ohun so ebi owo gu ne ka mu pen ba de pasa nya wo ne because papa kuma se fro ne ka ofro ne ka seat o trans no owo gu so trans wo ahu o see ya no say na ote owo so ka no akwasi nhia me mam lifted da owo ne de no de movie ni nyina won say o movies na ya no owo gugu ne kom nyina ono ane dia ono ane dia owo de pet oso otimi ne wo da enye hu we have okwa abrofu yo mukiteguto we bebre medase bro for anu sinafe ye mfa phone calls no kakra that's akokwa obeni ni nya edi odi abebesre wo mi say yeko but me enchia 80s classics 80s classics obo adwuma pa jo ba bia wo bia nyamisha na onyo kese na Supremo menyamre amfan kasa nkomo we bi but then I think say it bounce back to survivor's guilt se ni passe wo sa guilt ne bi wo utiri mu bia individual bia nyame ebo nipa no wo anyi sa de na mfi obi amu obia obi enti ayeti se obi opem ma bia no osusu se asimesin so pemma what you say ayeti se obi awu ba bia awu no what say yes onya HIV no de wu ana be ma o chiti bia ne girlfriend pie no my cry na ye ne say enti survivor's guilt obi bom yes we have that survivor's guilt around us since ye humanity ni ko ano ye was our issues around us but then the American say enkopem da bay ena sa matiu makao ne sa nyoma no and it won't wo hwesi na wo hwesi ni si kono a ye ba ye beto ye and ye beko ama omo be ba no so asa ba beto the same thing ye changes
a growth, a development, a new style, a new addiction, a new way. And Nigeria ni ben a movie also the good cassette so. Why? Nigeria ni ben. And also a movie or the good cassette so and also the good ha now the good ha. San your money in it doesn't work anymore. No person for Nigerian. Best of Nigerian actors right now. And I won't say Supremo for any shadi. I won't say every day they are unveiling new people. Yeah. Nigerians. Yeah. Now me say on where they. How did they come by it? Okay, you know I watch chance and fancy ODS TV ofia ehwe no. So wo hwe obi ti so mo Africa Magic ne rock ne hwan ne yina. Enkofo mo e showcase o mo nyina new people. And Nigerians some very good. Yes, and they are doing movie kro ya ye de na wuo no. Chinchina ese ensa nkofa cassette ni samra bio no. Se so omunya ansa na nkomo pew. To the extent say even enwum tuo mu krampo no. Ene oma no mo bo CD die no. Oma no mo koso omo beni enwum de gu CD so no. Even as we are speaking, information now we are getting information I denam we are see denam ni na baba yes solid it sense you. And the laptops any computers are it doesn't have CD-ROMs. And I'm studying way. Oh yeah. Any CD-ROMs biom. Bebrena CD nim. Any CD-ROMs biom. And obey Windows a good pen drive or so. I me even now. And also so be say I have a laptop that don't have pen drive. A memory slot. Memory slots. And then a hard drive. Nanya ni aye phone emfa chip. Yes. A drive, a hard drive near memory slots. Any use. So information are changing. And as long as say any panning kwampo there, we should accept that kind of growth now around us. Yes, see as we cast ye can. I was see putting it to full education. See ya many padre ya da. The country na woman ya nkasa da, especially Ghana. Saf problems na wono. Obi a woni dio. Ba ye dia we bi ni Nigeria. Ozo akwa mu nyina da so twa since o. Onim sa mami tuntum me se wo ye movie a chepa kakra bia na osu. Me se minim de din. Chewa. Debi or Nigeria. Oh okay. Me mami kesie bi. Bibi na ni anim so pa. Bibi kitikiti bia na osu. Mehuno. Na me se and the new movies no ba new no. So ba ni aye ni makeup sa. Ni dressing one. Never cameras. Quality. And picture quality. Yes, and the back so Nigeria for year. I'm very metrasi am dwene wa mentia say omo movies now goes with their tradition. They still living within their tradition. And I can say we check. Tetenio manuel. Ta omo tetenio. Ahemfo no a omo se se omo che. No go to dogu ade ani kuta no. No omo no pamwan. No omo no obehwe na nsefo no gu nantwie men mu ni ade no. Da bi nye we ba ku bi kan ho tuntumi. So omo nsefo mtimi hwe gu nantwie men so ne besen dia kola. Yes, and omo da so feel see. Yeah, omo da so feel see new partners no mabam no into. Just they don't want to leave their culture no omo percent. Ukoni fiansa na obebuso amane omo obesi ansa mo obesi. Yeah. She sani yesi ye okonfa no che a movie o Ghana. The gods are not to be blamed on the movie. Na friend say na Bella Samuane le when ye the oware okun ni papa ware ne maame no. No way Sundiata. Yes, Sundiata. A pure local Ghanaian Northern movie. What you also partner say? Nekoresa movie no. And they yentimi try the same thing you. All because of the technology necessary. But still we have a country, Namibia, the Kenyans, Nigerians, Koreans, Chinese. They are still Supremo. Look, bro, I have a full book. Said okay, Netflix ne ko hade. Nkroya bobo bodi. Netflix. Togo. Correct? Togo. South Africa crowd ne yenka. Togo. No. Come on, please. Asama I cannot say. Okay, way bus. Now way bus dey go fear someone. No, Supremo me ba kofia samu adwuma. Oh, but I think say even movie crack aloe vera movie be aloe vera no say Ghana for no Supremo
criteria no a ye de connect Netflix no afi na ye ko ho okay baby a wo ko no o ukromuni wo sasu nipa wakɔ hɔ no mu ama na ye se be initiate new one ama hɔ no wo se ko ho afi na wo ba Netflix ne ho ene ye se ne ka galamsey kura da ho de mo try recently galamsey new ayi o ma twa new one bi da ho ena ayi Yvonne Nelson so ayi new one bi a criteria no mu hia de akɔ ye nu ho the first person in the movie called Netflix was Yvonne Nelson. Okay. Yvonne Nelson production, one of the movie, the first only girl kakrakaya stone boy in the year. One I made any better attitude was a why. One was a girl. Girl yeah, I'll take now for bisa. Yeah. Lydia Fossen. Womu ewo movie be do mo call Netflix one. We want to like address people say send an your material dada no. Enti sabium. But until say we change our mentality. Ni o kan nyina twa be nyina se semre sesa. Sesa ho. Yes. Yeah. Enuntina edru maybe na iPhone. O kai se na yesi iPhone Illuminati. Yeah. Yeah ni ye use Apple no. Enso nei asofo mpanifo no. Cassette iPhone. Eno mo be preach a. PIWC for ne asof even denominations na no mo cassette etianing na eno na no mo be preach a. Kire ye biem eto me da se Jeff ma menfa menko ahoma no so na yemfa call 0552944922 0552944922 we be our friend now so about 0552944922 0552944922 we be our friend now so about 0552944922